Good morning, another day, another adventure. Ubani ko ninyo aron atong i-explore kining Mountain View Nature Park sa ilang rope course adventure. Dali, kuyogi ko. So karon niya na kita sa rope course adventure sa Mountain View Nature Park. Daghan sila ika-offer nga adventure nga atong i-explore. Pwede ka mo hold aning side by side, sir. Okay. Pwede po aning strap. Important. Pwede po aning cable. Ayaw sa tabang yung roll na. Kuyog yun, benta. Then natay stopper sa road bridge. Makita na to, na sila hanging bridge, tire bridge, spider web, zipline, daghan kayo sila ka gi-offer sa Mountain View Nature Park. Katong gustong musuway, diri na mo sa Mountain View Nature Park. Hantod sa sunod, kini si Allan D Explorer.